gusoza iki giterane twatangiye kuwa gatanu kugeza kuri uyu munsi. Nababwiye ko ndi bushimira abantu uyu munsi wo gusoza. Mbere na mbere ndashima Imana. Gutegura ni kimwe, gutumirwa ni kimwe, ariko Imana kugushoboza ni umugisha ukomeye cyane. Ndashimira abayobozi b'iyi minisiteri y'abarinzi b'inkike. Iyi mikoro ko iravuga neza? Ko ndumva isa naho iri mu kabindi. Barebe uko babikuramo. Ndabashimira cyane gutekereza igiterane, hanyuma bakabona ko ari byiza yuko natwe tubagiriraho umugisha wo gusangira ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye byimazeyo, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo umuntu aguhaye amahirwe yo kuvuga Imana, aba aguhaye ikintu gikomeye cyiza cyane, umuntu atapfusha ubusa. Ndashimira bene data b'iri torero, turaziranye, twarataramanye kenshi, twarabanye kenshi, na bakunda igitaramo. Kuba bazi bakunda igitaramo, kandi igitaramo ni cyiza. Haleluya. Ubunebwe buri mu kuba abantu bagashaka ibindi bisobanuro, ngo abantu barengesheje, ngo baza babyina cyane, ngo baza batera haleluya nyinshi, noneho babivuga muri style itogaragara. Abantu nyine bakumva yuko igitaramo ari nk'ikintu cy'abantu badafite nko mu mutwe hafite ubusirimu bwinshi. Ariko igitaramo ni cyiza. Uzabimenya igihe cyo kugitarama cyarashize. Ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha rwose kubwo gutanga aya mahirwe n'uyu mwanya. Bene data bose twabanye ndabashimiye cyane. Abaje uyu munsi babavuze karibu cyane. Ese gitwa mutaje nk'ejo bundi, sizari kuba byiza? Aho muziye turabashimiye cyane. Ndashimira itsinda ryavuye Rongai. Imana ibaha umugisha mwinshi. Baje ari benshi cyane, ndagira ngo ni nkabo benshi baturutse nivyo. Mwarakoze cyane, kubera nanje mbamenyereye, tumenyeranye, nanje biramfashije cyane. Imana ibaha umugisha. Nubuvyutse Imana ibaha umugisha. Pawulo yaravuze ngo ibyo arizo zose inzira zocamwo byose Yesu apfe kuvuga, ariko nubuvyutse barawufite. Abantu nabonye bamwe bafunze akazi kera baraza mu giterane. Ndabashimiye cyane. Bahaye ikaze mwese, abo barangije kwiyegereza n'abandi bose. Imana ibaha umugisha. Ndaza gusigamwe iminota nk'itanu, ninza gusoza turaza gufatikanya n'abantu barongaye iminota nk'itanu, babe bari gutegura indirimbo turi buririmbe. Reka tuganire ijambo ry'Imana, kubera yuko turi babiri. Ndashimira mwene data twafatanije uyu murimo rwiyereka. Ndamwishimiye cyane. Narabivuze kuwa gatanu. Turaziranye, turi kumwe cyane. Gufatanya n'umuntu muziranye hari uburyo zuzuzanya. Ndamushimiye cyane.
muri byose. Imana imuha umugisha. Ndabakiriye rero mu ijambo ry'Imana. Teme bari baduhaye ni mu Bakolosayi igice ca mbere umurongo w'10. Havuga ngo mugende nkuko bikwiriye ab'umwami. Kubera impamvu zari zihari mu gihe ca Pawulo, harimo amatsinda y'abayuda bafite idini y'abayuda, ariko bamaze kugwa mu mitima, ariko basigarana isura inyuma. Hakurya abantu bapirata baza bafata icuma bakagisigaho akarange ka zahabu, wazireba ukagira ngo ni zahabu, ariko ari ikintu kitariho. Uzubibwirwa gusa n'igihe itangiye gusaza, iya igenda ikoboka ukayoborwa irange ryayo. Abayuda bari baraguye basigarana Imana itakiba mu mitima yo mu mutwe, kuko bari abanyedini b'abahanga. Iyo bumvaga undi muntu ushaka kuvuga iby'Imana ntibamwumvaga. Yesu ntibamwumvaga, ntibari banamuzi. Iyo ba Pawulo babwirizaga ubutumwa, bahagurukanaga inyigisho z'ibinyoma zo kubabwira ngo kwizera Yesu ntibihagije ngo umuntu abone agakiza. Haleluya. Kwizera Yesu siyo nzira yogeza umuntu ku Mana. Bakababwira ngo imihango y'idini n'ibindi byinshi buriranyaga nibyo bishobora gufasha abantu. Pawulo abandikira kubw'impamvu zibiri. Iya mbere, haleluya, wari uwo mwuka w'inyigisho z'ibinyoma wari uhari. Icya kabiri, yifurizaga Abakolosayi n'itorero ry'Imana kugira ngo bagire ubuzima busha, imibereho misha y'abari muri Kristo Yesu, babe muri ubwo buzima, bavive ubwo buzima. Arababwira ngo mugende uko bikwiriye ab'umwami. Icya kabiri, ngo mumunezeze muri byose. Icya gatatu, ngo mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Icya nyuma arico tuganiraho, arababwira ngo mwunguke kumenya Imana. Narabwiye ngo iri ni rimwe mu masengesho ane Pawulo yasenze, ryitwa ngo ni isengesho ry'intumwa, maombi ya kimitume. Muri iri sengesho yashizemo ibyifuzo bine, ari byo by'ibingibi. Ariko reka tuganire kuri iki cyifuzo cya kane. Haleluya. Nanje mbifuriza icyifuzo cyo kubifuriza kumenya Imana. Bene data baje nyuma, karibu cyane. Imana ibaha umugisha. Reka tuganire iki ngiki, nanje ndagifite ku mutima kugira ngo umuntu wese yunguke kumenya Imana. Icampisi ikamumenya, ikizera izina rye, maze umuco ugatwara isi. Icampisi ikamumenya, ikizera izina rye, maze umuco ugatwara isi. Mbega amahoro yakuzura isi, umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse,
asifiwe Yesu. Amen. Urugo rushobora kugira ubukene bw'ifaranga ariko rukabaho kire bafite ubukene bw'ifaranga, ariko urugo rutari mu Imana habe n'urugo rwogira ifaranga nyinshi tibihagije kandi ntibyuzuye. Icubahiro ni cyiza kandi kiza kiryoha. Icubahiro irashitse no kuri kw'Imana. Icubahiro hananiza nico mu ikanisa abantu bari mu gushinjana utunefu atari za haleluya za revera, ariko nabo bakwiriye haleluya y'akanefu kugira ngo babe nk'abapfunguza. Pasiteri ari mu guha pasiteri mugenzi w'ibisumu kugira ngo abe nk'umufi imbere kandi akayimuha mu izina. Ni cyiza, ariko ikintu cyose kitarimwo Imana, cyose kitarimwo Imana, igihugu ni cyiza kuruta ibindi byose. Agaciro kacu twakamenye tutagifite, nibwo twumvise agaciro kacu. Ariko igihugu kitarimo Imana abantu baza bagipfana kiza kibapfira ubusa. N'icyifuzo mfite nshingiye ku ijambo ry'Imana, twunguke kumenya Imana. Haleluya, haleluya. Abagore bacu tubagurire za sepeya, ndagira ngo kuvuga sepeya ntibikigezweho, zifite andi mazina. Tuyagure, abahungu bubu baranabizi cyane, sinsubira kubavugaho, ejo nabavuzeho cyane. Barabizi, ikizo uzabarebere ku mastatasi yabo kandi bagira uko baza babita nta kibazo pe. Ariko numutunga ukamutungana n'imyenda myinshi itari mu Imana, Bibiliya iravuga ngo yabonye ikintu ngo kirura ngo kurusha urupfu. Urupfu ni rubibasha, urupfu ruzarubiye, ariko ngo hari ikintu kirura ngo kururusha, ngo ni umugore. Uzugusha umugabo mu mutima ararura ngo kurusha urupfu, kandi urupfu ni rubi. Iyo atari mu Imana, iyo nta Mana yigeze yinjira mu mutima wiwe, ararura kuruta urupfu. Umugabo ufite ifaranga zose n'amakonesanse yose muri iki gihugu barahari, azakubwira ngo dore nimero za runaka, ngo dore za runaka, barahari baza maryo. Ariko iyo ari umugabo utari mu Imana tukamwifuza, ndabifuriza kunguka kumenya Imana. Tutange haleluya, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kado uzaho ubuzima bwawe utazapfa waricujije, nukuzemerera Yesu akinjira mu mutima wawe. Ubuzima utazishuza uri hano n'igihe utazaba uhari, nukuzaba warahaye ubuzima bwawe impano yitwa Yesu. Numugisha ukomeye kumenya Yesu, numugisha Uchi
urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa nyuma wa 18. Mumpere kirenga mikoro amfashe gusoma, hanyuma niba hari ufite biri ijambo ry'Imana ayimuhe aze kudusomera mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. Ndabakiriye cyane, Imana ibahumugisha. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wacu wa nyuma ari wa 18. Hanyuma ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 3, ariko muri bibiri ijambo ry'Imana niho ribuze kwisoma. Umurongo wa 3 wahabonye? Ngaho Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 18. Bibiri iravuze ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icya kabiri, mukurire mu kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icubahiro kibice none n'iteka ryose. Amen. Subiramo. Bibiri iravuze ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana, ahubwo mukurire mwaguke cyane mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. mwaguke cyane mu kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Icubahiro kibe ice none n'iteka ryose. Icubahiro kibice none iteka ryose. aracagikwiriye Yesu. Ago yego. 5 umurongo wa 3 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya yera hazahavuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, suko nguko kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Reka asome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. 3 5 5 Bibiri iravuze ngo hahirwa bafite imitima ikeneye Imana. Hahirwa abantu bafite imitima Ikeneye Imana, ariko ikeneye Imana. kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abo ngabo ubwami bwo mu ijuru n'ubwabo. Dukomere Imana amashi twese. Twongere dukomere Imana amashi. Ndabakiriye kugira ngo dusangire iki cyifuzo kandi ugitahane. Nariko mbabwira ngo igiterane n'igitaramo n'amateraniro intego nimwe no kugira ngo abantu batahane ubu byose, kandi kirakomeye. Haleluya, haleluya. Abantu batanze ifaranga bagakontribuwa bagakinga n'amazu yabo, bakwiriye gutahana ubu byose kuko nico twifuza. Nituzuka ibintu byose bizakunda. Reka mvuga mwo wenda ibintu bibiri cyangwa bitatu. Kimwe, kumenya Imana niki, cyangwa iyo tuvuga kunguka kumenya Imana niki. Kunguka kumenya Imana ni ubukene bw'imbere mu mutima. Haleluya, haleluya. Ni ubukene bw'imbere mu mutima. Umuntu azagira afite ifaranga, umuntu azagira afite ibiryo, umuntu azagira afite imyenda, umuntu azagira yaravyaye, ariko mu mutima we hakabamo ubukene bwinshi. Ubukene, haleluya, haleluya, atomarwa n'ikindi. Ari umusore Apotre Masasu ngo yigeze kubaza, yari kwiga muri ico gihe, yari muri university, ngo ari umuhanga cyane. Ngo aramubaza ati sisha kuri kwiga ngo uzagire gute?
ati nimara kwiga nzashaka akazi, numara kukabona nzubaka amazu, nimara nzoshaka, numara gushaka nzobyara abana, numara araheka aramubwira ati reka nkubwire nyuma yaho uzopfa. Kuko haleluya, ari igihe tubitekereza umuntu akagira ubukene bwa processes ikamwijira yaruha akanyoha, mwaza muruka zona afite imbeho cyasiwe kwizuba ryatse niki processes sise nikitangaza. Ariko haleluya, icyifuzo cyo kumenya Imana n'ubukene bw'imbere mu mutima, umutima ukeneye kubona Imana, umutima ukeneye kunguka gusabana n'Imana, icyuho kitazacuzuzwa nuko ufite umugore w'amarende cyangwa w'inyi, kizacuzuzwa n'ikintu kimwe gusa, Yesu Kristo yinjiye mu mutima wawe. Yo mpamvu muri iri byavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ngo ubwo Yesu yinjiraga muri nje, ngo none mu mutima wanje ngo huzuye ishimwe nshimira umukiza wanje. Haleluya. Kumenya Imana ni operation y'umwuka wera yo gukura Imana mu mutwe ikayishira mu mutima. Turayizi mu mutwe Imana twoyera mu itangiriro tukayigeza mu byahishuwe, ariko wawivuga wamushaka wayishaka iyo Mana mu mutima wiwe. Abaririmbyi baza bayirepeta bakayiririmba bakayita amazina, abayahudi bo bari barayafashe mu mutwe tibo yatambise, ariko ikabiri mu mutwe, ariko wayishaka mu mutima. Imana yo mu mutwe nta kintu izomarira umutima wawe. Haleluya. Ariko Imana yo mu mutima izahindura ubugingo bwawe, izahindura imibereho yawe, izahindura ukubayeho. Abantu nibakubona kire bavuge ngo uyu muntu ntasanzwe, nibaperereza baze gusanga hari mu Imana. Haleluya. Imana idufashe uyu munsi ikore transfer, idukure mu Imana yo mu mitwe, Imana ukigere mu mutima, nigera mu mutima. Turaririmba nka wa muririmbyi yaravuze ngo ngwinuze mu mutima wanje, umbemo ndabikwemereye, ngwinuze mu mutima wanje, umbemo ndabikwemereye, ngwinutaye mu mutima wanje, webonere aho kuba, ngwinuze mu mutima wanje, ndabikwemereye, ngwinutahe mu mutima, webonere. Umugabo n'umugore bafite Imana yo mu mutwe tizi babuza kurwana. Habe na pasiteri ufite Imana yo mu mutwe, kubera azi kuyivuga mu bipande byinshi yafashe mu mutwe, tiyo mubuza kuba umuhemu no gusambana no kwiba. Gusa yo ngawa mu muturanyi wiriya yageze abwira abakristo ndi pasiteri mu ikanisa, ariko mu isoko ndi veterineri, hatagira uzakorwa ngo anyite pasiteri mu, kubera yageze avuguza mu isoko. Noneho yatangira kubuguza kabati pasiteri, ati pasiteri ni ku ikanisa, hano ndi veterineri. Nukuri kw'Imana, Imana yo mu mutwe y'imirongo myinshi tizibuza umukorari gusambana, azaja gutereta ahatera gakorasi, agateretesha ibipande byo muri Bibiliya, nta kintu zo hayiwezi kamuzuye, nta kintu biza bimukanga.
kunguka kumenya Imana ni ukwikura mu mutwe ikinjira mu mutima. Tuzamurire Yesu icubahiro. Haleluya. Fasha hasi, ntaca Imana yo mu mutwe izakumarira, habe n'ubwo uzoyisazira ndacizo pi ayo makuru ntina yazi pi. Imana yo mu misozi niyo Mana yo mu kira ireraho sicane. Iyo Mana niyo turi kumwe. Iyo Mana we niyo Mana itigeze iremwa kandi ntizagira iherezo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Kunguka kumenya Imana ni cyifuzo umuntu wese yakagombye kurarana cyo kugira ngo Imana ive mu magambo ije mu bikorwa. None mu mutima wanje umwimike, reka neshatsembe izo zawe, yawutware awutsindiye wamubisha wawe iyahinguse. None mu mutima wawumwimike, reka izo zawe, yawutware we ayi wamubisha wawe. Kandi umwami Yesu azogaruka azanye ubutware n'icubahiro ce, maze isi yose izamwimika nanje nzamubona. Haleluya. Iyiza kuba Imana yo mu mutwe, nta munyamurenge wogiye mu muriro. Imana yo muri Bibiliya ku makaratasi y'umweru n'inyuguti z'umukara, n'ukuri nta munyamurenge wohiye, kuko iyo ngiyo twese turayizi. Ariko Imana iri mu mutima, yageze mu mutima ikawuhindura, uwo mutima ugahinduka umutungo w'Imana, uwo muntu agahinduka umwana w'Imana. Kandi abana b'Imana ni b'Imana izi, ntabwo ari abaza bavuga Imana yo ku makaratasi. Munguke kumenya Imana, nico mbasabye uyu munsi wa none. Reka mbabwire imbogamizi izituma abantu batamenya Imana. Kube ko tuyigira mu makanisa, abacu bo bamwe baza bayishora ikaba irashoye iri hano, baza baja kwinjira ngo aho itungananye guri, baza babanza bagapfukama bakara. Iyo ariko basho niziye mbogamizi zizazituma umuntu atunga Imana ku ikaratasi, akayigira mu kanwa, akayigira mu mutwe, ariko ntigere mu mutima. Imbogamizi ya mbere ni abadayimoni. Umwuka w'abadayimoni uza wimira Imana ikayikurekera mu kanwa, ariko ntitibuke mu mutima. Rwandiko rwa Bikorinto nadusomere rwa kabiri igice ca 4 umurongo wa 3. Ichampisi Azimucho ugatwara isi, ichampisi ikamumenya ikizera
kristo ugatwara isi mbega amahoro yakuzura isi umwami yesu ategetse umwami yesu ategetse umwami yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami yesu ategetse umwami yesu ategetse umwami yesu ategetse. kane umurongo wa gatatu rwandiko rwa kabiri rwa bikorinto mumusaidiye iyo mikoro. kane umurongo wa gatatu kane umurongo wa gatatu wa Korinto wa kabiri. yego. ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, niba muri iki kinyejana ubutumwa bwiza kuri wewe bugitwikiriwe, butwikiririwe abarimbuka, ni ikimenyetso yuko ntacu usigaje. amen, haleluya, amen. imyaka Yesu amaze yaraje turasoza. ese kirosha nujya ukiri mutoya, niba ubutumwa bwiza butaza bukugeraho, igisenge cyawe kikaba kiratwikiriye, satani aragufite. butwikiririwe abarimbuka. aha, aribo batizera, abo ngabo ntibazabizera. abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima yabo izikuramwo ikintu cyitwa umutimanama. ushobora kwakira ikibi ni cyiza ukamenya ngo iki ni kibi, iki si kibi. abadayimoni ikintu cya mbere baza bakora mu mutima w'umuntu, baza bawusinziriza bakawutera ikinya kugira ngo utumve Imana. gihe kimwe ntarasoza. haleluya, amen, Bwana asifiwe sana. amen. hari umudamu twasenganaga ngo buce, kuko yari yaratangiye guhabwa uburozi afite iminsi 3 mu mbere. shika aranga yaragifikanyakanya agifitemo nk'utu kakayengera kakaki ikimana ara baramuhata ku mwaka wa 3 baramutwara. umunsi umwe turi mu ihuduma, sinzashibagirwa ihuduma yaremereye, aratubwira ngo akeneye kwirega. Bwana sifiwe sana. Amen. imbogamizi ikomeye izituma mubona babana bahora mu makorari, ariko kuba mu makorari niko bakomeza gukura mwinda. ntabwo bari bonyine, ntawuhagarara ku gatuti ngo avuge Imana ngo narangize satani yongere mukoresha. si wenyine, hari izindi mbaraga zimuri inyuma zimukurura. nta muntu wovugira Imana agahanura agashamburiye, ariko yarangiza urya hayashamburiye akaba ari washamburiye. sinzi uko mbivuze. umuntu yovuga ngo ko arasenya satani ariyo sebuja, hari cyo saba ngo turangize ako nari ngendera aho ngaho, turamujana turi gusenga, aratubwira ngo yari amaze amezi 8 ngo ari muri training, ngo baba training umutima wiwe ngo uzokomere ngo umere nk'uw'intare. ati cyake cyose muza musirimba umutima uzokomere tukazabumva ijambo rye. tuzamurira umwami shuri. haleluya, Hallelujah. none wo kwibaza ni gute umugore aza yinjirana uburozi ihuduma bakabyina akarira ukabwira ngo arahuye. none ihuduma irangira cyama atabutanze
y'Imana ahubwo agahamagaza n'iya kabiri akamubwira ngo uburyo ihuduma yagenze igiterane cya kabiri nimutange irindi nzoga ifinanse ariko kugira ngo uwo mutima uzabona Imana umuco w'Imana umurikira uwo mutima hari kimuhagaze hejuru hari ikirere kimuri hejuru kitaza kimurekura n'umwuka w'abadayimoni mureke dutenge haleluya hanyuma dusenye uwo mwuka bwira satani ngo ndekura sindu wawe ndekura sindu wawe harakana kagakobwa karirimbaga muri 2007 iriya ndirimbo rwereka yaririmbye kuwa gatanu ivuga ngo satani nago telefone ngo ngusubire mu zaha ngo uzamubwire ngo iyo nimero undi ishobora kubona yarayiririmbye icyumweru kimwe naho uko yarayakuyemo inda yari ko yiririmba kuravuga ngo ntibashije kuboneka ahubwo ari we mucatinga twirukana uyu mwuka w'abadayimoni twirukana abantu ntibari bonyine hari izindi mbaraga zibatsikamiye ziza zituma amatwi yabo atumva Imana amaso yabo ntareba Imana tuzamurira umwami icubahiro tube nk'abatanga haleluya dusenye uyu mwuka w'abadayimoni haleluya haleluya twongere dutanga izindi zibiri dusenye uyu mwuka mubi w'abadayimoni kire bangwerekera ahangaha dutange haleluya we ngutanga imwe hanyuma ruvugwa azatanga nyinshi nizo yahawe noneho kubera yuko we azatanga nyinshi wowe tanga zibiri turaza kumuha umwanya wiwe duhereze Imana icubahiro haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. amen Amen. dusubire dutanga izindi zibiri tuzamurira umwami icubahiro tureke abadayimoni bagume binjire bagume basesere baba batwiba abagabo n'abagore bakomeze batwiba bayumbe n'abana babo dutange haleluya dusenye uyu mwuka w'abadayimoni haleluya Hallelujah. twongere tuzamurira umwami icubahiro amen icampisi ikamumenya oh ikizera izina rye maze umuco ugatwara isi mbega amahoro akuzura isi umwami we umwami Yesu ategetse umwami we umwami Yesu ategetse umwami we umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse umwami we umwami Yesu ategetse umwami we umwami Yesu ategetse haleluya Hallelujah. amen amen twongere tuzamurira umwami icubahiro amen Yesu ni umwami ugire Yesu ngo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani lakini ninaomba Mungu washa moto juu yangu washa moto tuzamurira umwami icubahiro haleluya asifiwe Yesu amen twongere tuzamurira umwami icubahiro Hallelujah. dobela rezala yakuzura isi umwami we umwami Yesu ategetse umwami we umwami Yesu ategetse umwami we umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami we umwami Yesu ategetse umwami we umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse haleluya Hallelujah. niba ubutumwa bwiza butwikiriwe abarimbuka
aba umwami w'iki gihe yafashe imitima yabo kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza ngo utabamurikira. Nashaka yicara abadayimoni n'ubwami bw'umwijima buza bukurura abantu bose bwishira, ntibuza bwemera yuko umuntu yobacika. Umunsi umusaza witwa Mutenjwa akizwa ni mushumba wa mwene data, ari mu bamufashije cyane kubaho no kuba ariho none. N'igihe yari mu bupagani bwinshi cyane, yabonye umuntu mu nzozi amubwira, niwe wari aramubatije, aramubwira ngo uzongere ugende, yandi yapfuye ubusa, uzongere ugende yongera kubatiza. Hari abantu bari nk'abo kubatizwa nk'abadive, ibo ngo umuntu bazamubatiza karindwi, bazamubatiza yagwa bagasubira bakamubatiza, yasubira kugwa bagasubira bakamubatiza, bageza karindwi ngo bagaheba bakavuga ati genda ugume wirwarize. Umunsi akizwa ngo yari yarayamuye akanyanga kenshi cyane, yaragerageje gukizwa bikanga, ngo abona umuntu kwaza amukura ahantu mu mwobo, asanga ngo hari abantu ngo bambaye imyenda ya gisirikare, ngo barimo n'umukomanda, ngo yumva wa mukomanda aravuze ngo araducitse n'ukuri, ngo kandi ntituzongera kumubona, araducitse n'ukuri kandi ntituzongera. Hari abantu bakiri mu biganza bya Satani, azagerageza ababwirizaga we, ariko kugira ngo izo mbaraga zimurekure. Mwunguke kumenya Imana, tuzamurire Yesu shwayiro bariza na profarega. Hallelujah. Dobe la regramenesa. Siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini naomba Mungu washa moto, washa moto, washa moto. Hallelujah, hallelujah, asifiwe Yesu. Amen. Nukingura irembo ukabona abadayimoni barinjiye, tibaza batinya imisara biremereye, tibaza batinya abapasiteri bamaze iminsi mu pasiteri, baza batinya gusa umutima urimo Yesu Kristo umwana w'Imana. Iyo barungurutse baza bavuga ngo ahangaha si iwacu. Tibaza batinya abakecuru bakirijwe ruguru babaye muri Mitonde no muri Sepesi, baza batinya umutima uri mu Imana. Iyo barungurutse baza basanga harimo umuriro waka w'ikiguruguru, bakavuga ngo ahangaha ntitwohinjira, dushakira inzira hano. Bagira zangara uri hanyuma kugira ngo ntaza ko siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, la 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 la, lakini ninaomba Mungu washa moto, washa moto, washa moto. Hallelujah, hallelujah. Hey, atara abadayimoni umugabo ungana nani yo kwambara ubusa, nubwo yumvaga usibye abadayimoni. Twamagana umwuka wa Satani, tubwire utsindwe, abantu bunguke kumenya Imana, abantu bunguke kumenya Imana. Amen. Icya kabiri cy'imbogamizi bituma abantu batabona Imana ni idini, umwuka w'idini. Idini ndi Mitonde, nanje ndi kize bari ko bambwira ngo duhaguruke muri Mitonde, maze imyaka 20 naravuye mu rugabano Mitonde siniheruka, ngo none ngoja ngo muri ndi kanisa, ngo tudukanisa ngo twi ariko Mana yo mwijuru, idini na maryo y'abantu yo gushaka Imana, ariko ubukirisitu ni inzira y'Imana ifasha abantu kubona Imana. Eka mbisubire, amaryo ndagira ngo abantu bakuru barayazi. Idini ni inzira abantu bishiriraho yo kubona Imana. Niyo mpamvu idini abantu boryicaniramo
abantu bosambagurana boshesha bagasheshura bopa ifaranga bofa n'ibitari ifaranga ariko ubukirisitu haleluya Yesu ntiyasize idini yasize ubukirisitu n'amaryo y'abantu turi mu guharamura amazina ubu byaranoroshe ngo twabishize mu Congereza nico kigezweho tukagira ngo ninkaho Yesu ari bwama neza n'amaryo y'abantu yo gushaka Imana ariko hariho inzira yo kubona Imana no kunyura muri Yesu Kristo. Amen. Umugore w'umusepeza cyangwa wa mitonde wayikobokeye akayitsira niba Yesu atarigeze yinjira mu mutima wiwe ni bure nta kintu Yesu ntazi sepeza na kadesi. Yesu azi umutima wamwakiriye gusa atunze ku ikaratasi yuko ari ubiwe ibindi ni by'abantu. Icya gatatu imbogamizi ya gatatu Amen. haleluya n'abayobozi b'abanyantegeke kikiragoye kukivuga kubera yuko niko bimeze. Abayobozi ntibo zakenera kuvugwa none nanje mureke mbavugeho bukeya. Amen. Reka nsoreze kuri ako ngako. Zimwe mu mbogamizi itorero rizagira uwatangiye mitonde witwa John Wesley yari yarigishijwe na nyina yari amavuta ya nyina iwe na mwene nyina barasengaga mugenzi wiwe yishwe n'igituntu c'inzara amaze gupfa aramubwira ati wewe rero komerezaho. Yari yaravuze ngo nta muyobozi wese azatora habe na president wa korali ngo atazayiriza iminsi ibiri. Kwa John Wesley basengaga na gatatu na gatanu biyirije umuyobozi akamushakira mu masengesho. Sinzi niba ejo navuzeho umugemanyi ngo yashaka gushiraho mwarimu w'ikanisa ngo kwikanisa ngo agatanga icumweru cyose agaha umuntu icumweru cyose ngo ayobore niba turi azayobora niba turebe ubwitabire bw'abantu turebe n'uburyo yinjiza abantu mu mwuka naho ngaho. Ariko niba umwuka w'integenke warururutse ugaheririya hejuru biroroshe abantu kutumva Imana bakumva idini. Mutoni yahaguruka Revera Mutoni yahaguruka buri cyumweru hari kagaparuwase hano bagiranye nk'ibibazo buri cyumweru ikanisa niryo sohoka atagize umusare akubitamwo wako gaparuwase bagiranye ikibazo. Abantu aho gutahana Imana bagatahana ibikomere byabo bashwanye amateraniro akarangira. Dutahanye iki? Dutahanye abashwanye na Revera mukitahira kuzumva Imana bizava kuri. Hari umugabo w'umufurero i Remera nawe ngo yaragiye gusengera Revera wo kwiparuwasi harimo abapasiteri arababwira ngo mwese muzitegure ko ndasenga Imana uw'Imana izamba niba tuzasengera. Buri wese yireba akabona ni uzi kuvuga mu bandi ati ni jewe. Undi yireba akabona ni uzi uteka icyayi cyinshi ati ni jewe. Undi yireba akabona ni ufite Revera George ni ufite nk'ikofi. Narakivuze ubushize niba hari abantu tutaza tuyoberwa ni umukristo ufite ifaranga abandi tuzobasura nyuma ariko uwo nguwo uzumenya se ukamenya na nyina ukamenya na nyirasenge warwaye adatuye muri Kenya kuko nuko nyine ku ifaranga zuba. Yesu yageranyije ifaranga n'umwami aravuga ngo ntawokeza abami habe nawe. Bwana sifiwe sana. Nta yindi departement Yesu yagiraga habe niyo abayumbe ntayo yagiraga kuko yari umuyumbe mukuru ariko yagiraga departement ifaranga kandi wari uzishinzwe yaje kugira ibibazo.
amapepo menshi cyane. Uwo mugabo warangize ngo aje gusenga Imana. Uko asenze Imana, ngo Imana ikamwereka gahungu kaga president ka korari kari mu korari kandi ngo kari nagakene kagiraga ipatari imwe. Ariko umutima w'itorero ngo yawugiraga hangaha. Niwe wasengeraga itorero. Imana yamubona ikabona niwe revera w'itorero. Abandi bagabo bifaranga nabazi kuvuga Imana ntiyari kwibabona. Yari kwibona president w'ikorari uzayobora abantu mu nzira ija mu ijuru. Zimwe mu ngaruka zo kugira umuyobozi w'umunyantegenke icyambere narakivuze wa munsi. Haleluya. Hazahagwira abanyantegenke mu ikanisa, hazahagwira ibifumu. Abantu bazaba ibifumu mu ikanisa. Icyakabiri hazahagwira umwuka w'isi. Ikanisa sikimina na hantu ho kwitegurira kugaruka kwa Yesu Kristo. Rege swiro tangare. Tusangire na Yesu icifuzo. Tuvuge ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Tubwire nyiri ibisaru ngo yohereza abasaruzi mu bisarurwa byiwe. Mureke dutangiye haleluya. Tuzamurira umwami shuwe. Tumbwira ngo dufite ubukene bw'abashumba buzuye umwuka wera. Bafite umutima ngo wari muri Kristo Yesu. Tuzamurira umwami shuwahiro. Hanyuma dutange iyo haleluya. Zamura nawe birakureba. Tuzamure cyane dushime Yesu. Haleluya! Haleluya! Asifiwe Yesu. Amen. Iyari ukabi. Ikizabikwereka neza. Umwuka w'isi uzinjira. Ikanisa ntiri birija mu ijuru ribikimina. Utwebwe turaba ni imiryango myinshi ariko itayija mu ijuru. Ichampisi ikamumenya ikizera izina rye mazumuco ugatwara isi mbega amahoro yakuzurizi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzurizi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse. Ndabasabira kugira ngo mugende kuko bikwiriye mu mwami mumunezeze muri byose mwera imbuto z'imirimo myiza. Icyanyuma mwunguke kumenya Imana. Reka nsoze tuze gusenga. Nugira ibyago bikomeye cyane kuko Yesu ngo yitegereje umuntu avuga kiriya cyanditse ngo yitegereje abantu ngo abona bararushe ngo barasandaye ngo bameze nk'intama zidafite umwungeri. Hari abafarisayo n'abasadukayo, hari abazaroti n'abaki ibitindi gasana. Dufite ubukene bw'amadini ni menshi cyane kandi ni meza ntaca atwaye ariko niba arimo Kristo Yesu. Ariko imbogamizi ikomeye uzagira mu buzima niyo ngiyo izakugora cyane. Uzacika abadayimoni wikubite mu mwuka w'idini. Nubona ugiye gucika umwuka w'idini uzahura n'umuyobozi w'umunyantege azagutwerera intege nke afite. Ariko ndabasaba uyu munsi wa none ngo mwunguke kumenya Imana. Amen. Reka nsoze dusenge. Mwunguke kumenya Imana. Hahirwa abafite imitima ikeneye Imana kuko
ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abafite imitima ikeneye Imana nibwo bukene. Muhaguruke dusenga Imana. Niki cyagufasha kubona Imana muri kino gihe cya none? Egera ijambo ry'Imana, shaka ibihe byo gusenga Imana, bizafasha umutima wawe kuva iyo ngiyo uri nurangiza ubona Imana. Bizafasha umutima wawe, idini rizagukurura rikwicaze muri shama ugira ngo wageze mu bwami bw'Imana. Hano ni muri shama, ni muri address yo kudufasha gukorera Imana. Mureke tuze gusenga Imana.